Twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Kivu Today. Kivu Today. Turabasuhuje mwese aho muri hirya no hino ku isi, tubifuriza amahoro y'Imana. Turabasuhuza mwese n'aba Jackson. Aho muherereye. Jackson turagusuhuje cyane. Bonjour Jackson. Jackson rero turamusuhuza n'abandi mwese. Uyu munsi turi tariki ya kangahe? Itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu. Umwaka wa 2025. Tukaba turi ku wa mbere. Muri Afurika, Amerika nabo bivugira ibyabo n'ahandi. Twinjiye muri update indege zarashe Minembwe. Indege zarashe Minembwe, turaza kugaruka ku bitero bikomeye cyane birimo ubugome ndengakamere byakozwe na guverinoma y'i Kinshasa hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza no kureba kandi ukuntu bimeze ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru. Twagiye rero, reka duhere mu Minembwe. Uyu munsi hagabwe igitero gikomeye cyane cyakoreshejwemo indege mu Minembwe. Bimeze bite Theo? Ni ibintu bibabaje cyane, ni jenoside iri gukorwa isi yose ireba. Uwo muryango mpuzamahanga twumva utari kuvuga, ucecetse. Bije gucika byahereye ejo, burya nta kabura imvano. Ejo haje indege ya Croix Rouge, umuryango utabara imbabare. Abanyamurenge bose ku isi bashimira. Yego. Nyuma y'amezi menshi batabona indege, bari kwicwa n'inzara, batabona umunyu, batabona isabune, ariko si byo yari itwaye. Yari igiye mu butabazi bw'ibanze gutwara imiti mu bitaro bitandukanye bya Minembwe. Nta miti bari bakibona, no gufata abantu bakomeretse aho abaturage bagiye baraswa n'ingabo za FARDC, abazarendo n'abamayimayi n'abandi bose. Ibyo byari mwagiye mubyumva, za Karingi abo bose bari bakirunze muri Minembwe barabuze ubuvuzi. Yitindura 3 irabatwara, barishima. Kumbe kuri leta ishaka kurimbura abaturage b'abanyamurenge ntabwo byayishimishije. Mu gitondo kare bahabyukirije za Sikoyi. Twibutse ko uyu munsi aribwo amashuri yari yafunguye. Ibyo bihe byose izo nzira z'umusaraba, izo karivariyo bazamutse, ntabwo bigeze babona agahenge. Abana ntibigaga, na kaminuza na segondere na primaire na maternelle byose ntibyigaga. Umunsi nibwo byatangiye, bahitamo uyu munsi gukoresha za Sikoyi kugira ngo baze gukanga ibyo bitamambuka cyangwa banabarasa barase ku mashuri. Uko byagenze, mu gitondo habanje kuza drone, zibanza gukora za patroli zabo, zirazenguruka hirya no hino, abaturage barazibona. Mu kanya baje Sikoyi. Sikoyi yarashe ahantu henshi hatandukanye, ariko cyane iri gutagetinga ikibuga cy'indege cya Minembwe. yakirashe abacukure indege ntizikongere uhirahira ziza mu Minembwe. Nabonye mu bitangazamakuru byo muri Congo bivuga rumwe na leta yabo, bavuga ko ngo bari kugerageza kurasa ububiko bw'intwaro za Twirwaneho. Bavuga ko ngo ari igitero cyagenze neza, ariko ku ruhande rwacu turabizi ko bishe abasivile benshi kandi barashe buhumyi, aveuglement, barashe aveuglement, barasana uwo babonye wese, barasa icyo babonye cyose. Mu by'ukuri izihe ntwaro Twirwaneho ifite leta ya Kongo iza kurimbagura kuri iyi? Ese kuki itajya kurimbagura iza M23 yabafatanya ubutaka kuva muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza muri Kivu y'Epfo? Kigaragaza ko hari harimo urwango ndengakamere. Kiriya kibuga cy'indege cya Minembwe niho navukiye, akelike metre, nta kilometero kirimo aho gihekera. Nibuka hari n'indege yakoreye impanuka munsi muri parcelle ya papa. Ubu hano hubatse umuzungu w'umuyahudi, umugabo niwe wari utwaye iyo ndege, turaturanye hariya ndahazi. Icyo kibuga cy'indege, izo ntwaro zari ziri ku musozi, ko babombarize mu kibuga cy'indege. Ni ibyatsi, ni ikibuga kiri naturel, ni imisozi myiza cyane. Tuyita ni amadego, ni ahantu harambutse nka kuriya ko mu Mutara, niho warahageze. Alors icyo kibuga cy'indege kuza kukibombarida, wibaza urusasu rwari ruvuye hariya bari baje kurasa, imbunda yari ivuye baje kurasa. Ikindi cyongeyeho, izo mbunda zikomeye Twirwaneho yari ifite yazikuye hehe? Iri ku birometero navuga hafi 1000 na Tanzania, iri ku birometero 500 n'u Burundi cyangwa 400, iri ku birometero 700 n'u Rwanda.
ibirometero ibihumbi n'ibihumbi n'ibijya bihugu limitofe kugira ngo yakuye izo mbunda. Ikibuga cy'indege cyabayeho kiyobowe na FRDC. Izo mbunda bazikuye zaje kuraswa, ahubwo kuki batagiye kurasa ziri mu mujyi wa Goma? Kuki batagiye Bukavu? Kugeza ubu twese turabyumva ko harimo akarengane, kandi ari umugambi wateguwe na leta ya Kinshasa wo kurimbura abanyamurenge. Ntekereza ko hariho kubaho nk'ikintu cyo kwihorera, kuvuga bati twatakaje ubutaka, n'ubundi namwe agace murimo tugiye kugatakaza, reka tuze duhemukire uwo tubonye wese, kuko bananiwe kurwana n'abasirikare, bari kwica abasivili, baragaba ibitero ku basivile kandi hari abasirikare bagiye bagahangana n'abasirikare bakareka kwica abasivile. Gusa Theo, ibi ni igisebo kuri leta ya Kinshasa, ariko nanone birasunikira AFC M23 kwihutira gutabara bariya baturage. Ngira ngo birihutirwa kandi byagezweho, ngenda bivuga mbisa. Hariho nahera mpumuriza abaturage ba Minembwe, abaturage b'Imurenge, ubwo tutashize guhera muri 2017 kugeza uyu munsi, Bukavu tukaba tuyifite, AFC ikaba ifite, M23 ikaba ifite Goma, ikaba ifite deje iri kwinjira muri Uvira. Hari n'andi makuru meza mfite, muhumure, wa mugani mujya muririmba ngo inanga zaho ziravuga nzumva, ziracurangwa nzumva, inuma zaho ziraguguza numva. Minembwe igiye gutabarwa, abanyamurenge bagiye gutabarwa, ariko hagowe bamwe mu banyamurenge bahisemo kugambanira ubwoba. Bibwira ko ababarangiragaho bagomba gusimbura ni bandi? N'abo bajenerale ba Masunzu n'abasunzu. Uyu munsi tekereza ko ibya kera bitakiriho, ariko kandi nakwibaza imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ni gute abantu barenga n'ubwoko bumwe bukarengana bukageza aho bujiganirwa kugira ngo noneho babombaride burangire isi yose ibirebera? Twamaze kubona ko imiryango mpuzamahanga, umuryango w'abibumbye, ibihugu bikomeye biba byibereye mu nyungu zabyo, ntabwo byitaye ku bantu bari kwicwa. Twamaze kubona ko umuntu w'umunyafurika ushaka uburenganzira, ushaka kwibohora, azahaguruka yirwaneho. Twabonye muri aka karere k'ibiyaga bigari mu bihe by'intambara, mu bihe by'ubwicanyi, mu bihe bya jenoside, abanyaburayi na Amerika bamera nka ba ntibindeba, bagafotora, bakaza gutanga ubwo bufasha ku bantu bamaze kwicwa, ku nkomere bene wabo wazo bamaze kwicwa, bakaza gusaba imbabazi ko batitwaye neza muri cya gihe barangaye, bikarangiriraho. ubundi bakihutira guhungisha bene wabo, bikarangiriraho. Gusa ubu rero nabwo ndabona umukongomani wese akwiye kumenya ko abanyamahanga bari muri Kongo sibo bazamuhesha amahoro, kandi sibo mana. Bafite ibitwaro byinshi, hasorwa za bije nyinshi z'amafaranga kuri izo misiyo, ariko ntabwo byakemuye ikibazo. Ahubwo abo ngabo bari mu bafatanyabikorwa bo gusahura igihugu cya Kongo no gutuma ikibazo kitarangira. Ikibazo rero kiri muri mwebwe, kiri muri twebwe, kiri mu munyafurika ubwe ukunda igihugu, ukunda bene wabo. Boni, hari ikibazo rero kubaza umu expert twatumiye uwo munsi, akaba n'umunyamategeko, mubaza kuri buriya butabera mpuzamahanga. Noneho hari ni porokireri, umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Buriya ibi nabyo azabigezwaho. Birababaje ko ntabwo izamugeraho. Birababaje ko ashobora kuzabyumva akica amatwi. Niyo yakwica amatwi, ninde uzabimugezaho? Ubundi mu mategeko yabo ni igihugu kigomba ko igihugu kirega, keretse ubutegetsi bw'Kinshasa buhinduwe, hakajyaho AFC M23 cyangwa abandi bumva akarengane kari kubera hano, bakarega bari ku butegetsi. Icyo gihe byakunda.
ubuse none niba ubutabera mpuzamahanga butakiriho ba rubanda mugufi tuzabaho gute? ubwo icyo gihe hagomba kubaho abapatiriyote, abantu bahaguruka bakitangira abandi, tukirwanaho tukirwanaho. byo muri Nord Kivu bimeze bite? Muri Nord Kivu ibintu bikomeje kuba bibi cyane hafi y'umujyi wa Rubero, ni muri Rubero centre. Hariya ingabo z'Ubugande zihari muri gahunda yo kurwanya umutwe w'inyeshyamba za ADF. Hagati aho hari muvoma z'abasirikare b'abakongomani ba FARDC bashaka kujya gutera ibirindiro bya M23 ku ntera itarenze ibirometero 10 uvuye centre. Ubwo rero hashobora kubera isibaniro. Abagande bari kubuza abakongomani kwishora muri iyo mirwano, bati tujyana mu ntambara cyangwa se mutazana intambara muri zone turimo. Ariko abakongomani bakaniye barashaka gushotora M23. Hari M23 yari imaze iminsi iri mu duce tumwe na tumwe ahitwa za Kasuho n'utundi duce dutandukanye aho ngaho, ndetse inagaba ibitero isa naho ikikira uwo mujyi igana za Butembo. Ariko hariya hafi y'umujyi haranugwanugwa, hashobora kuba imirwano ikomeye cyane. Ikindi ni muri Masisi, ibitero bya M23 byari birimo muri iki gitondo cy'uyu munsi bigamije kwirukana aba wazalendo bamwe baturuka mu bice bitandukanye. Tayari Nyabyondo M23 yamaze kuyifata, Nyabyondo yafashwe. Hari imirwano kandi yabereye Gashebere, aho ngaho naho M23 yitwaye neza cyane. M23 iri kugenda yerekeza Warikare hariya niyo destination. Urabona ko ari cyo cyerekezo imirwano yari iri kubera hafi mu birometero nka 5 uvuye ku marembo neza ya Warikare. Hanyuma intambara urabona yerekeza ibona, intambara iracyahari, ahubwo izajya ihindura ibyerekezo. Twumve rimwe yumvikaniye muri Warikare, ubundi twumve barwaniye muri Kivu y'Amajyepfo hariya Uvira naho hari ikintu kiri kuhatutumba. M23 nimara guhura na twirwanaho kandi baregeranye barenda guhura, isa iyo yose baraba bahuye, bashobora gutegura igitero cyo kujya kuzenguruka, bakazenguruka umujyi. Hari umusada waturuka hano ku mupaka wa Kamanyura wa M23 muri icyo kibaya, hakaba n'abandi baturuka mu misozi y'umurenge, bareba uburyo bahuriza hagati bakata kuri ya mujyi bahereye mu misozi. Ese kuba berekeje Warikare ntibaba bagiye kugana za Copo kugira ngo izi ndege ziva za Kisangani nazo bazica intege? Birumvikana, ni ibintu bishoboka cyane kubera ko Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC M23, yavuze yuko gahunda yo kugera Kinshasa cyangwa wenda bishoboka kandi ngo muri uyu mwaka, simbizi niba muri uyu mwaka, yaravuze muri uyu mwaka nzagera kure hashoboka, kandi nzagera kure hashoboka. Birashoboka rwose ko intambara twayibona ijya no mu bindi bice bya Kongo. Birashoboka ko intambara yahindura isura. Tugende tugana ku musozo ariko dusesengura iki kintu. Ejo twabonye bivugwa ko Kabila ngo agiye gute harya. Kabila agiye kuba ahagaritse amasomo kugira ngo yite ku bibazo bya Kongo. Bihuriranye n'uko hari abantu bo muri FCC, ihuriro ry'umutwe wa politiki ahagarariye, bashobora kuba bari mu nzira y'umusaraba no kubambwa na Tshisekedi kuko batumijwe n'inkiko. Iki kintu Kabila yaba agiye kwihuza na Nangaa cyangwa ni ukubitegereza ko Kabila ibintu bye abikora atuje? Biranashoboka ko yabikora, ariko yari kuba yaranabikoze na mbere hose. Ashobora kuba yabikora mu ibanga, ariko imaje ye igakomeza kugaragara, izina rye rigakomeza kugira imbaraga, asa n'utingiye mu mutwe runaka. Ibyo byose niba atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, ashobora kuba hari kominikasiyo afitanye n'abarwanya, ariko we ashobora kuba atarishimiye wenda kujya mu ihuriro runaka kugira ngo izina rye ritandavura, wenda rigumane za mbaraga nk'umupoza udafite wenda irindi huriro abarizwamo, cyangwa se akaba afite ikindi kintu nawe ategura
kinini. kinini kubera ko Katanga ntabwo iri kuvugwa muri iyi mirwano, ariko wareba ku rundi ruhande ukabona Moise Katumbi na Kabila, kandi uzirikane ko Kabila ari inshuti ya Nanga cyane, kandi Nanga uko agenda afata imijyi niko agenda ajya muri position de force. Birashoboka ko Kabila bashobora kugenda bazagira iriya alliance ikaba alliance kuko no bawupozana bariya bose ba Fayulu nta kintu bari kuvuga. Hanyuma abaporoso bavuze iki na Kiliziya uyu munsi? Abaporoso bavuze yuko Perezida Tshisekedi agomba kurekura imfungwa za politike kandi akemera ibiganiro by'i Rwanda n'i Nairobi bigamije kuganira n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo harimo na M23. Biravugwa ko bagiye kubona na Angola bari kumwe ndetse na Senko ihuriro ry'inama bagiyeyo uyu munsi. Ntituramenya icyo bavuganye na Joao Lourenço, ariko n'ubundi ni muri ya gahunda yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Urabona se Tshisekedi azabyemera? Tshisekedi ntabwo yabyemera. Tshisekedi ashobora kuzavaho yishwe cyangwa se ahunze, cyangwa se sinzi ko hari ikindi gishobora akamufata atawe muri yombi. Ndagushimiye, kora subscribe, kora share, kora n'ikindi kiharya like, unatanga ibitekerezo, comment. Turabashimiye mwese abaduteze yombi. Amakuru nakagaruka. Bye.